Wah, itu yang di kampung. Ay, kumain jangan rukunin kumain.
Mana kilunung orang kau lagi berpura baju begitu.
Kamu tuh gede bayu lagi. Apa kau korek aku korek. Ini lagi jangan lagi naik-naik kalau kita demikian kaya lakukan. Yuk kita
Kenapa Pak De? Lalu aku pun tahu kini ya. Ada siap saya. Peluang itu kita sisa habis. Itu juga. Belakang nih. Siapa nih kiri belakang di belakang. Wah, kiper. Sarangin lagi sarangin. Coba sarangin lagi. Penyerang, maju. Pas kali ada fasilitas semua.